Sana
ayaw ko do patabang patabad yan o di ko ka introduce. Igual,
Diyos maray na banggi, matindog na po ang gabos para sa tuyang nobenaryo kay San Judas Tadeo. The Son, of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Eutychius before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Eutychius, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many. But the Church honors and evokes universally as a patron of the hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love of Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles to the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it is will, help me to obtain from His kindness and mercy what I am asking to your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints through Saint Jude. You show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes to seek work.
Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love, as is all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle, Saint Jude Thaddeus, the relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. Confidence in hope. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for And us. for all we invoke your aid. Gozos, o San Judas na paladan, ikasamong inuomaw, tanganing samong makamtan-an sa gabusming kaipuhan. Kan aking bugtong ning Diyos, pinsan ka asin katuod, saro kang nagbabalagibo kang langit no na pagtubod, tinukdo mo andalan pasiring sa kalangitan, o San Judas na paladan. Lawog mo nakakaagid sa akin nin Diyos sa langit, pag-umaw na di maisip nin mga taong balakid, an sa iring nakaumawan sa muyang rinunokyaw. Mamuraway na apostol, pinsan ni Jesus na puon, o santong mamurawayon, pag-umaw midaing sukol, ikasamong inaarang. Sa si Kristo nag-aanyaya itong hadi sa Edesa, antuyo mabagbulong siya kaitong helang na lepra. Hinanyuga ang pag-arang mga devotos mong anan. San Judas na palada ni kasamong inuomaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. Saro kaduman sa kagduwa, pinatindugang kaning sadya ni Kristo na samong ama sa iya na iglesia, sa limpoy kaining simbahan, kami ngunyan mapaalaw. Sa imong binabalangibog sa kinaban o pagtubod, inihulit mo kay Jesus ang tunay na akin in Diyos, ikanya mong inaarang sa banggi asin sa aldaw. Nagtios kaning padusa, dinamay mong talaga sa pasyon ni Kristong Ama, sa gabos niya mong kasakitan, si mo sa imong dinadamay. San Judas na maugayin mamuraway na apostol, si munganging hinanyugon ang pamisimbagon, hinanyuga ang pagrangan niya mong mga makasalan. San Judas darha sa langit, ang pamibiming balakid, hagadang kami magkamit, ning grasyang urog kaining kalinig, si mo sa imong inaarang, ang pamibiming pag-arang. Upinsa ni Jesucristo sa mong San Judas Tadeo, hinanyuganganing gayo ang pag-arang mi sa imo, ako a ining inaalay na nagsusulsol ning kasalan. Sa ngarang ka na mapatinan aki, pating kang Espiritu Santo. Amen. Manto ko. Please all kneel for the Oratio Imperata. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part,
For your providence sustains us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation. We have not been good stewards of nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing. And now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, heavy rains, floods, drought, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need, through Christ our Lord. Amen. Our Mother of Salvation, our Mother of Salvation, our Mother of Salvation, Saint Jude Thaddeus, the name of the Father and the Son of the Holy Spirit. Amen. Please be seated. Today is the 30th week in Ordinary Time, also the 37th Prison Awareness Sunday. Let us include in this Mass the following intentions. Mass sponsors: Emma Chan, Tessie D, Tereseta C, Grace de los Santos, Tina Tang, Mustang Commercial, Congressman Alfred de los Santos, ang Provinciano Party List, Mr. Carlos Loria, Delton Triguero, Romeo Tan, Joseph Yap, Director Virgilio Eduarte Sesotri, Alfred Nimo, Roy Ranyola, Jacinto Balmes, Mr. and Mrs. Purita Serrano, Travelers Insurance Surety Corporation, Jude, Engineer Warren Azotea, Engineer Nancy Dolores, Engineer Cesar Sanorjo, Lily Laitana, Irenea Garing, Engineer Cornelio Relativo, Joanne T. Morales, Engineer Virgilio M. Fabia, Homer Imperial, Engineer Flores and Family, Engineer Noel C. Arrieta and Family, Engineer Harley Peter N. Paras, R.M. Velasco, Maria Ellis Artorce and Family, Engineer Reynero Cerda, Andre Maurice Saison Ray, Logroño Batalier Family, Eden Musa, Rijoso Family, Maraño Family, Antonia Chua Uy and Family, New Silahis Office and Supply Trading, Nelly Ranyola and Family, Jojo Sikat and Family, Ramonito Sikat and Family, Larry Reyes, Mr. and Mrs. Noel Antequera and Family, Ligaspe Premium Marketing Incorporated, Mr. and Mrs. Efren Lana and Family, Grace, Joy, Pauline, and Angeline, Taiki Boutique Hotel, Cocina Taiki Seafood and Restaurant, The Mansion Event Place, Jera General Construction and Supply, Chua Family, Teresita Boss and Family, Nonoy and Brenda Luxin and Family, Nancy Esposito and Family, Engineer Priscilla B. Hibulan, Bong and Jean Gapayaw and Family, Engineer Carl Rotzen Gapayaw, Neil Fali. Thanksgiving requested by Mr. and Mrs. Eddie and Grace Chan and Family, Venus Family, Joy Salinel and Family, Antonia Chua Uy and Family, Buena Obra Family, Ana Marie L. Porlales and Family, For the Gift of Life of Annie Peña by Yoli Maligat, Michelle Murillo and Family, Mr. and Mrs. Ruben Uy and Family, by Grace, Mr. and Miss Eddie Chan, Mr. and Mrs. Eugene Chan, John Lloyd de Lavin and Rojero, for the birthday of Romualdo and Acuña, for special intention for healing by some, justice for her by R.J.G. Manzanares and Family, Eileen Diato, to pass the NCLEX exam by Rojero, for peace of mind of John Cedric. For the following souls, Grace by Angelica Christian and Kim, for 40 Days of Teresita by Nikki Liavanes and Family, for the death anniversary of Geraldine Karen by Perea and Luterte Family, Teresita by Orlando Baranda and Family, All Souls by Espelita Family, Ray by Lily Raytana and Family, for the soul of Ami by Rosana G. Alegre, for the soul of Evelyn by an Anonymous.
Diyos marinabanggi sa ino kabos mga tugang, ngunyan ika-30 Domingo sa ordinaryong panahon and also a Prison Awareness Sunday. Ang mga babasahon ngunyan nagtutukdo sa manunugod sa pagkahera kan mahal na Diyos na makakataoning kaumayan sa hawak asin kalag. Ngunyan, iyo man an ikasyam na aldaw kan sa tong nobinaryo sa kaumawan kan sa tong mahal na patron, si San Judas Tadeo. Our theme for this 9th day is stewardship rooted in compassion, extending care and concern to others, especially the poor and the marginalized, and acting with love for all creation. Ang sa tuya pong selebrasyon pamamayuhan ni Reverendo Padre Vicente Raico kan Society of Divine Word, Vice President for Finance kang Divine Word College of Legazpi. Please all rise to begin our Holy Mass. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries of God's love for each one of us, we pause for a moment to acknowledge our sinfulness and ask the Lord for His pardon and mercy. Lord Jesus, you heal the sick. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord Jesus, you forgave sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord Jesus, you give us yourself to heal us and bring us strength. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Boy
Let us pray. Almighty ever-living God, increase our faith, hope, and charity, and make us love what you command, so that we may merit what you promise. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated for the liturgy of the word. Through the prophets, the Lord constantly encouraged the dispirited Israelites scattered in foreign lands after the fall of the northern kingdom to look forward for the days when they would return to the beloved homeland. In this passage, we will hear the heartwarming message sent by the Lord through the prophet Jeremiah. Let us listen to the first reading. A reading from the book of prophet Jeremiah. Thus says the Lord, shout with joy for Jacob, exult at the head of the nations. Proclaim your praise and say, the Lord has delivered his people, the remnant of Israel. Behold, I will bring them back from the land of the north. I will gather them from the ends of the world, with the blind and the lame in their midst, the mothers and those with child. They shall return as an immense throng. They departed in tears, but I will console them and guide them. I will lead them to brooks of water on a level road, so that none shall stumble. For I am a father to Israel. Ephraim is my firstborn. The word of the Lord. Thanks be to God. Lord, a strong witness for
Continuing his presentation of Jesus as the high priest of the New Testament, the author of this passage underscores both the similarity of Jesus in the priest of the Old Testament and his difference from them. The second reading. A reading from the letter to the Hebrews. Brothers and sisters, every high priest is taken from among men and made the representative before God to offer gifts and sacrifices for sins. He is able to deal patiently with the ignorant and erring, for he himself is beset by weakness, and so, for this reason, must make sin offerings for himself as well as for the people. No one takes this honor upon himself, but only when called by God, just as Aaron was. In the same way, it was not Christ who glorified himself in becoming high priest, but rather the one who said to him, "You are my son. This day I have begotten you." Just as he says in another place, "You are a priest forever according to the order of Melchizedek." The word of the Lord. Thanks be to God. The Gospel acclamation. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. As Jesus was leaving Jericho with his disciples and a sizable crowd, Bartimaeus, a blind man, the son of Timaeus, sat by the roadside begging. On hearing that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, "Jesus, Son of David, have pity on me." Many rebuked him, telling him to be silent, but he kept calling out all the more, "Son of David, have pity on me." Jesus stopped, said, "Call him." So they called the blind man, saying to him, "Take courage, get up, Jesus is calling you." Bartimaeus threw aside his cloak, sprang up, and came to Jesus. Jesus said to him in reply, "What do you want me to do for you?" The blind man replied to him, "Master, I want to see." Jesus told him, "Go your way, your faith has saved you." Immediately, the man received his sight and followed Jesus on the way. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ.
So, mga nangalas ta sumisa ta English, pasensya na sa kamo, foreigner ining misa. Pag nagduduman ako sa, igsabihan ko si Father Jem, ako English na siya natatibad, ang misa ta, maging 2 oras. Sige, Eucharistic prayer, oratyan, Chinese. Pero kariday man Chinese tayo, mapahambog man sana ako, tatao ko mag-Chinese. Pero niya ako, maser mo na sana ako kay Bicol man. Sige nga yan. Nagtugot naman. Pero pag nagduduman ako sa bagong lugar, sa lugar na bago ako, first time ko digdi na 6 o'clock mass, nakamisa na ako digdi Chinese New Year. Kaya nagpapamidbid ako. Napapagkamalan akong Chinese, Japanese, Vietnamese. Okay lang kung Korean, uso ngayon ang BTS, K-pop. Ang ina ko, insik. Ang ama ko, tabo. Kaya ako, guwapo. Joke lang, pero serious ako. Yan ako sa Divine. Pikapot ako. Graduate ako digdikan St. Jude Catholic School, elementary. Bago ako nagduman sa Tabaco. Tapos nag-SBD na ako sa Manila na. Pero siya ka ngayon na-assign. Bago talaga ako na-assign ako sa Smoky Mountain. Na-assign man ako duman sa Bulodcan, Mindoro, sa mga mangyan. Nagbahag pangani ako, tanganing makisararo. Assign man ako sa St. Jude Catholic School sa Manila. Tapos 10 taon ako sa Taiwan. Para 10 man sana. Nag-Jesus. Pero, dipisilon mag-Chinese. Pero pirit kong maka-Chinese. Sa 10 taon ko duman, apotada kong piraang na bunyagan ko. Tulo. Piguulo kanindo, ugmaw na ako, may nabunyagan ako. Dahil may nagsisimba duman. Sa dito nun mga simbahan mi duman. Pero ugmaw na ako. Average ko duman, para compute ko, pamidbid pala na ako, Vice President for Finance sa Divine. Bako na ang tama. So, Presidente Panodeng, tiwala sa ko, transfer ako. Vice President for Basic Education ako ngunyan. Di ako pipakapot kay kwarta. Di niya aranta. Sabi nila, maliit mata, malaki kita. Di siya nagtubod duman. Anyway. So, average ko duman, sa rong bunyag, 3 years and 4 months kada sarong bunyag. Yugol man, pagsakripisyo ko duman. Kang kaipuan man nindang padi ngayon, natatao man mag-Chinese, digdi sa St. Jude sa Manila, pigpabalyo ako. Ngunyan sa Divine na sarala man sa Chinese ko. Iyo. Kaya, tagidig di kami. Digdi ako nagdakula sa Legazpi. Kaya ito, midbid ko si Monsignor Chan Chang. Digdi. Anyway, pipahalaba ako mas na sermon ko, tatibad. So, gospel mo niyan, ali sa agbasa, gospel according to St. Mark. San Marcos, buko lang, ebanghelyo ayon kay Marcos, tatibad, presidente tanang niyan. Ali kay gibo ni San Marcos, St. Mark, chapter 10, 46, verses 46 to 52. Ta ako divine word, pahambugan ko kamo kidiit. Ining chapter 10 ni Mark, magpuon sa chapter 8, sadkod sa katapusan kan chapter 10,
gari sa rong istoryaan ni Mark. Sa chapter 8, na gari sandwich, so inot digdi, istorya, so, bulag. Anong bulag? Buta. So, buta na pinakunya ni Jesus. Ito so, kinuha siya ali sa mga tao, siniblag siya, may, kunyan, dura, ano nga nahiling mo, gani mga kahoy man sa nangayan, o saro pa, o malinaw na. Ito so, inot na parahay kayang buta. Buda ngunyan. Istorya kaining si Bartimeus. Sa tao ining chapter 8, sagkod chapter 10, tulong bisis, dyan, nagsabi si Jesus na ako gagadanon. Ta siya nag-agi sa Jericho, paduman sa Jerusalem. Ta ang chapter 11, kan St. Mark, yun na ini so palaspas. So, entry to Jerusalem. Chapter 11 na ini. So, chapter 10, katapusan kan chapter 10, pagaling, ano yun parahay, ang pig-iirahay, so mga kotse man siya nagayod, bako man, so pandok, Hindi man nag-agi siya sa Mercury, bubulungan. Pigpakaray niya, so buta. Ining gospel tangon yan, na si Bartimeus. Okay, ining sa tao ka ining chapter 8 to chapter 10, tulong basis niya sinabi, I am going to Jerusalem, they will persecute me, they will kill me, but on the third day, I will rise again. Dahil may mga nagdangog sa iya. Dahil mga may nagtubod. Yung nga, pigsasabi, gusto ko sabihin ni St. Mark, na ini, so mga tao na pagsabihan ni Jesus, na maduman ako sa Jerusalem, ipapako ako sa krus, pero mabubuhay, giraray ako, mga buta. Kaya ini, pigbulong niya. So ining nakahiling, kanang katotohanan. Anong gusto mong gibuhon ko sa imo? Gusto kong makahiling, sabi ni Bartimeus. So mga buta, binulong, pinarahay, pinarahay ni Jesus. Kaya ni arog kay Bartimeus. Ininaso, Ebanghelyo tangon yan, si Bartimeus, may ngaran, nginaranan ni Marcos. Dahil man, bako, so inot dahil makingaran, nata daw may ngaran ini si Bartimeus. Alam mo gusto sabihin kang Bartimeus, yung pagsabi man digdi, son of Timaeus. Ang bar sa Hebrew, son, aki ni Timaeus. Pero ang Timaeus, ang gusto sabihin kang Timaeus, siguro ngaran man ang God kan ama niya, pero ang Timaeus, ang gusto sabihin kaan, of honor. Honor. So honor sa first honor, second honor. May, galang, may dignidad. Matibayon mag-English. May dignidad. May honor. Kaya, aki na may dignidad. Ini si Bartimeus. Pero ining, may dignidad, buta, beggar. Anong beggar? Paralimos. Gari ba kung honorable si Bartimeus, yaon sa gilid, buta, namamalimos. Ilangan pagka-istorya ni Marcos, San Marcos, St. Mark. Ining son of honor, aki na may dignidad, yaon ng mamalimos. Pero kanadangog niya, si Jesus na taga Nazaret, naagi. Anong pigkurahaw niya? Jesus, son of David.
ang son of David, si Mark, nagsurat siya bako sa mga Hudyo. Si Matthew, nagsurat para sa mga Hudyo. Importante ini sa mga Hudyo, son of David. Kaya so sa Christmas, ang pigbabasa ta, genealogy of Jesus. So alabao na puro ngaran. O, ali ngaya kay Moises, kay Joseph, na sa harong ni David. Son of David. Si Jesus, pag sinabing son of David, aram kan mga Hudyo, ang gustong sabihin kaan, importante yun aan, siya ang Mesiyas. Oh, Mesiyas. Aram ining inot na pagbulong niya kan buta sa inot. Ang pagkatapos ka ito, pagsabihan niya, dahil mo pagsabihon sa mga tao na binulong ta ka. Ang apod ni Dakaan, messianic secret. Pigsisikreto ni Jesus na siya mismo ang Mesiyas. Tatibad, iba ang pagkasabot ninda sa Mesiyas. Ang paguna ninda kay Mesiyas, so, arog kay David na general, gagadanon sa mga kalaban, bida na kita ngayon, na kita. Iyo sa pagkasabot ninda sa Mesiyas, kaya abo niya pasabihon na, di mo pagsabihon na Mesiyas ako. Oh. Pero ini, sana mo, son of David, iyo ang Mesiyas. Ini gusto sabihin ni San Marco. Dawa nga ni buta, ining si Bartimeos. Dawa nga ni siya, aki na may digdidad na namamilimos. Malinaw ang pagkahiling niya. Midbid niya si Jesus. Jesus, son of David, have mercy on me. Oh. Anong kunya ni Jesus? Dawa, nagkakaribok sa mga tawong Hosana, yaong Yesu, Mesiyas, sa dong ini, kunya na nagrarani, na kunya matibayong niya, propeta, riribok sa mga tao, nagsusurusuan para mahiling siya, madangog. Oh. Nadangog ni Jesus, sukurahaw ni Bartimeos. Jesus, son of David, have mercy on me. Dawa, maribukon kabos, nadangog niya ito. Ano sabi niya? Call him. Nata, so mga tao, pagsasabihan ka, di magpararibok. Di ka man, bako ka man importante, sayang kan laway mo, di ka na magparakuraw, malimos ka na sa dyan. O, busy si Jesus. Di mo na pag-isturbuhon. O, para sabihan siya, ano sabi ni Jesus? Apodasya. Bako man pigsabi ni Jesus, mana, apodasya, nata, pig-abuan siya kan mga tao. Pareho daan, pareho ini, sa pigsabi, pagkunyan, kan sa mga aki, nagrani kay Jesus, pipaharali kan mga disipulo niya. Tanong mo siya, ano man ang mga aki? Di man, masayang mga oras ni teacher. Di na kamo parani, ma-disturbo masanod, magkarawat kamo duman. O ano sabi ni Jesus? Sabi ni Jesus, paranihas ako ang mga aki. Bako niya pigsabing, rani ka mo sa ko. Pigsabihan sa mga tao, paranihas ako, sinda, ining mga aki inini, padigdiha. O. Iyo man ini pigsabi ni Jesus, call him, apodasya. Kaya ining mga nagtaram sa iyang, de ka magpraribok, de ka magkunyan, silensyo ka sana, manangaya, pigaapod ka niya. O, dawa nga ni so, conversion, so tao mismo na iba sa pag-isip kung ta naman, pigaapod ka, pipaapod ka ni Jesus. So, mga taong nakapalibot sa iya. Ano pigibo ni Bartimeos? Garide, makamo nagdangog pa ano ta English itong pigbasa ni Reverendo. Pigtapok niya so cloak. He threw his cloak. Anong gusto sabihin mo kaan? Ang cloak, gari tuwalya, sa mga buta, sa mga malimos, piglalaag digdi, tanganing so kwartang na nahulog, urat yan, titiklo po na sa niya, so kwarta mo, makuroan na niya, dahil man niya napupurot kung dahil niya aram. Kaya may cloak, oh.
ito, pikuat, tinapok niya itong tuwalya na ito. Nagrani kay Jesus. Anong gusto sabihin? Dahil niya inintindi sa kwarta niya duman. Kinuan, tinapok na niya, nagrani sa kay Jesus. Opposite dahil ni, kan itong young man na hambugon, sabi niya, Jesus, what must I do to inherit the kingdom of heaven? Paano ngayon ako makalaog sa langit? Sabi ni Jesus, yun, nga sa mga 10 commandments, gibuhon mo ito. Ginibo ka na, sabi kay itong sultero, aki pa ako, gigibo ko naan. O sabi ni Jesus, Nadi, go sell what you have and give to the poor and come after me. Anong kasunod ka doon nakasurat? The young man left sad because he was wealthy. Tamayamanon siya. Anong pigsabi dagdag ni Jesus? Dipisilon makalaog sa langit ang mga mayamanon. Kaya dahil ko napipahalatang mayaman ako. Mayabang lang. Iyo ba ko? Itong tao na ito, mamundoon nata, dahil niya kaya iwalat ang kaya sa iyang kayamanan na magsunod kay Jesus. Ini, si Bartimeus, tinapok niya, supangkuakan kwarta niya. Kung sabihin tapas, sa iyang hanap buhay niya, tinapok niya ito, nagrani kay Jesus. Ano nga gusto mo? What do you want me to do for you? Anong gusto mong gibuhon ko para sa imo? Alam mong may opposite kaan na istorya. So ining ina ni James and John magtugang daan. Nagrani so ina, anapot ni Jesus, what can I do for you? What do you want me to do for you? Parehong apot. Ano sabi kanina? Kay San Marco, so magtugang na mismo ang nagtaram. Ngaya, Lord, kung nasa gloria ka na, ako saro sa mo, sa tahaw mo, sa tahaw, sa tuo, saro sa wala. Anong gusto sabihin ko ito? Sa simbag ninda, what do you want me to do for you? Gusto ninda, sinda ang mahiling na kataning ni Jesus. Si Bartimeus, anong pig-agad niya? Na makahiling ako. Bako, mahiling ako, kundi ako makahiling. Kan nakahiling na siya, anong katapusan? And he followed Jesus on the way. Suminunod siya kay Jesus. Ini si Bartimeus. Ini istorya kan Bartimeus. Ano daw ngaya ang lessons man para sa tuya, para istorya man sa nakita, storytelling alay. Ang inot, gayod, ngunyan, Prison Awareness Sunday. Iyo, kari mamulat ang satuyang mga mata sa preso. Ma-aware kita sa mga preso. Iyo. Duwang klaseng preso da. So mga presong nasa laog kan presohan, igwaman, mga preso sa luwas kan presohan. Kadaklang sa toan. Preso kan ano? Preso kan pagkabuta ngaya. Pagkabuta, so preso kan kulog kan puso na de ka makapagpatawad. Ini yung pangipigibo niya sa ko, inipigibo niya sa ko, inipigibo niya sa ko. Alam mo ang anger, sabi ninda, anger is punishing yourself for the faults of others. Yun na. Pigpapanish. Kastigo mo sa diri, sa kasalan kan iba. Tadagitong ka, sisay na stress, ika. Sisay na high blood, ika. Sisay na heart attack, ika. Sisay na gadan, ika. Nata, kasalan niya.
O siya nagadan, ika. O, bako, priso, day pa iyong yung pigibos ako, day ko siya mapatawad. Diyan ka sa priso mo. Day man kay puha na may kudal pa, may gwardya para maging priso ka. So, priso kan, pag-iisip na, day man akong baliwala mga ako, day man akong pigadalan, pobre man sana ako, pangit ako, day man akong, kung araw kita ka ng gabos, sisay sana sa gwapo. Kaya ako, day ko napigahalat na pagsabihan sa kantawo, gwapo ako. Yeah. Day ko nga pigsasabing, kapandok ko si Tom Cruise. Day ko ang pigsasabi ko, ako ang kapandok ni Tom Cruise. Baga sa mga kulog, sa mga experience yata, sa mga pigpaparasabi ta, para kastigo ta sa diri ta, priso man paano ka maging maugma kung yaong ka dyan sa priso mo mismo, sa diri mo ng priso, ini nga nipig sabi, bako, so, pagbulong kan buta, digdi, tulong bisis, pigsabi ni Jesus na siya magagadan, mabubuhay liwat, ta siya ang Mesiyas, puro buta. Gusto niya kutaan ni Jesus na mahiling taman ang Diyos sa satuyang buhay. Kung may problema, abo ko na ngayon maging Katoliko. Digdi na ako sa born against. Mga kinangyari, nagparapangadji ako, nagparanubina pa ako kay St. Jude, man sa ngayon nangyari. Abo ko na. Aramo, kung ararumon, kung nasa tao kita kan sa tuyang paghihirap, kahirakan, ano? Iyo, sige. Iyo na ito, yung sinabi nila. Yaon mismo ang Diyos. Kanasa pinako sa krus si Jesus. Wala na daw ang Diyos. Yaon ang Diyos. Into your hands I commend my spirit. So anghel kay Mama Mary, ika ngaya mababados, tapos mangaya akong basta, iyon naan. Ano sabi ni Maria? Mangyari unta sa ko ang mga sinabi mo. Sabi ko na niya aram ang problema niya. Naaram nga ni San Jose, gusto na siya i-divorce, tanganing dahil siya ngayon mapasupog. Dinaranin niyaan, iyo, sabi ni Maria sa Diyos, iyo, gigibuong ko gusto mo. Nata, nahiling niya ang Diyos. Alam ni Doko nata si St. Jude, may kapot-kapot na medalya. Bako Olympics medal. Si Yulo man siya na igwakaan. 2. Pandok ni Jesus, daradara niya. Ano yung daradara niya? Gusto niya kung kung sisay man magrani sa iya, makahiling sa pandok ni Jesus. Ilinga daw ang baston niya, may bogon. Aram nindo ko nata, tayo anso pigpukpuk sa iya tanganing magadan siya. Si San Pablo may espada, nata, pinugutan sa payo. Si St. Jude, God knows who does not pay. St. Jude, dawa na nga ni, kapot-kapot man niya, kung ano ang kinagadan niya, pag-una mo, bako ito makulog, martyrdom nga ni, pigdadara niya man, supandok ni Jesus. Tanganing mahiling tamang kunta na,
mabulong man ang satuyang pagkabuta. Oh. Kaya, iyo man ang hamon, ang pigaagad siguro sa tuya ni Jesus. Inot na mahiling ta na kita children of honor. Kita aki na may dignidad. Dawa na ano pang problema mo. Dawa na pobre ka. Dawa nga ni mayaman ka. We are children of honor. Mas magayong pang pigsasabi ni Jesus, we are children of God. Dahil ka mo maging buta sa katotohanan naan. Dawa ka mo ng mamalimos. Dawa nga ni ka mo buta. Dawa ka mo papagilid kan mga tao. Kita, children of honor. Bartimaeus, children of God. Sabihin ko pa, dawa nga ni makasalanon ka. Dahil mo paglingawan, you are children, you are a child of God. Pigahalat ka ni Jesus, bako kaan. Children of honor, may dignidad ka. Aki ka kan Diyos. Ano man mangyari sa imo, day paglingawanan. Oh. Tanganing, day kita maging priso, o day kung bako man, tanganing, day kita maging buta sa katotohanan. Ikatulo, ining piko ko niyan sa to, na kung makahiling naman ngani kita unta, magsunod kay Jesus. Siya ang dalan para sa satuyang kaugmahan. Oh. Iyo ang gustong itukdo man sa tuya ni St. Jude. Sabi din ka ito, sabi ko ganyan. St. Jude, patron of desperate cases. St. Jude, patron of hopeless cases. Niya ko, dahil ko ang pig-aako. Ta si St. Jude, patron of hope. Ang nagtutubod, may pag-asa. Kung suaki, nagtutubod, grade 1, maibi siya, abo ngayon, balat digdi. Diyan ka lang, mabalik ako alas 5. Kung aron sigurado siyang mabalik so ina yang alas 5, may pag-asa siya. Mahalat siya. Nata, sinabi ni ina, maabalik siya, babalikan niya ako. Kaya ang may pag-asa, may pagtiwala. Oh. Kaya kung bako ka buta, kung ika nagtitiwala, may pag-asa. Kaya nga ni, sa misang ini, ipangadji ta, takita na sadkod ko niyan, mga buta pa sa katotohanan, kang kagayunan ta, kabuotan kan Diyos, kabuotan kan satuyang mga kairiba, unta mabulong man ang satuyang pagkamata, buta. Buta. Iyo. Wrong spelling lang. Pangadji ta, tango niya na kapistahan ni St. Jude, na kung ano man pig-aagad ta, mas tawan kita kipagtiwala. Tanganing, de kita mawaran kipag-asa. Kung ano man pig-aagad ta. Oh. Iyo. Tama na ta. Sarong oras man sa namisa ta. Kaya ipangadji ta sa mga nasa priso, ipangadji tang sa mga prisong dai sa prisuhan, ipangadji ta sa mga buta na mga nakahiling, ipangadji ta man sa diri ta na kita magimata sa katotohanan na ang Diyos iyaon tiyan namumuot sa to
nag-iiba sa tuyang paglakaw, sa tuyang buhay, padayaon si St. Jude na sa tuyang mararanihan, ta siya nagtitiwala sa kabuotan kan Diyos. Amen. Please all rise. Please stand, and we will now profess our faith. I believe in one, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten and not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead. In his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken to the prophets. I believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Brethren, Jesus shows great compassion towards the sinners and the poor. May we too be the light for the destitute, especially our incarcerated brothers and sisters. Let us pray. Lord of light, heal us. Lord of light, heal us. For the universal church, you have anointed Pope Francis, the bishops, and the priests, consecrated people, as powerful instruments of your liberating love. We pray that their guidance will assist our brethren behind bars and recreate the image and likeness of love in them. Let us pray. Lord of light, heal us. For our government and jail authorities, may they serve with kindness and understanding, be mindful of persons deprived of liberties, and make better choices for their well-being. Bless all those who care for PDLs. Let us pray. Lord of light, heal us. For jail and prison chaplains and volunteers in prison service, we ask for guidance and protection as they minister to prisoners and their families. Empower them to be instruments of reform and assist in reintegrating prisoners into society. Let us pray. Lord of light, heal us. For our incarcerated brothers and sisters, especially the wrongly accused, may they find comfort, mercy, and renewal. We pray for their release, reconciliation with their families, and reintegration into society, understanding their mental and emotional struggles. Let us pray. Lord of light, heal us. For those in prisons who have died in the last pandemic, you have called them from the pain of imprisonment. We pray for these inmates that you grant them a merciful judgment and eternal rest and reward. Let us pray. Lord of light, heal us. Let us pray for our own personal intentions. Let us pray to the Lord. Lord of light, heal us. God our Father, look upon us with your merciful eyes and listen to the cries of your people, especially our brothers and sisters behind bars. May your continuous grace and our faith sustain us until we reach the heavenly banquet prepared for us. We ask this through Christ our Lord. Amen.
Pray, friends, that we and our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Look, we pray, O Lord, on the offerings we make to your majesty, that whatever is done by us in your service may be directed above all to your glory, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Father most holy, through your beloved Son, Jesus Christ, your word through whom you made all things, whom you sent as our Savior and Redeemer, incarnate by the Holy Spirit and born of the Virgin. Fulfilling your will and gaining for you a holy people, he stretched out his hands as he endured his passion, so as to break the bonds of death and manifest the resurrection. And so with the angels and all the saints, we declare your glory as with one voice we acclaim. I will pray the Eucharistic prayer in Chinese. 上主，你是在世神圣的，你是一切圣者的根源。因此，我们恳求你派遣圣神生活这些礼品，是成为我们的主耶稣基督的身体圣血。大甘愿是神是难时。受难时，拿起面饼，感谢了，分开，交给他的门徒说：“你们大家拿去吃，这就是我的身体，将为你们而牺牲。”晚餐后，他同样拿起杯来，又感谢了，交给他的门徒说：“你们大家拿去喝，这一杯就是我的血，新而永久的盟约之血，将为你们和众人清流，以赦免罪恶。你们要这样做，来纪念我。” The mystery of faith.上主，因此我们纪念基督的生死与复活，圣你奉献生命之粮，救恩之杯，感谢你，使我们得以天主之母童真荣福玛利亚，得以你代前侍奉你。我们
恳求你，使我们分享基督的身体圣血，并因圣神合而为一。上主，求你追念不世的教会，是你的子民协同我们的教宗方济各，我们的主教 Joel 与所有主教以及全体圣职人员都在爱的中日趋完善。求你也追念怀着复活的希望而安息的兄弟姐妹，并求你追念我们的祖先和所有去世的人，使他们想见你光辉的圣容。求你追念我们的众人，使我们得以天主之母荣福童贞荣福玛利亚主圣宗徒，以及你所喜爱的历代圣人圣女共享永生，并使我们借着你的圣子耶稣基督赞美你、宣扬你。Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Gather together as one family, children of God. Let us now address the Father in the words Jesus himself taught us. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus the Christ. Sing
Lord Jesus Christ, you said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you." Look not on our sins, Lord, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other some signs of peace. Peace with This is the Lamb of God, our Lord Jesus Christ, the Son of David, who heals our blindness, for it is He who forgives sins. Happy therefore are those who are called to His supper. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Spiritual Communion Prayer. As I cannot this day enjoy the happiness of assisting at the holy mysteries, O my God, I transport myself in spirit at the foot of your altar. I unite with the Catholic Church, which by the hands of the priest offers you, your adorable Son, in the holy sacrifice. I offer myself with him, by him and in his name. Apply to my soul, I beseech you, merciful Jesus, your infinite merits. Apply them also to those for whom I particularly wish to pray. I desire to communicate spiritually, that your blood may purify, your flesh strengthen, and your spirit sanctify me. May I never forget that you, my divine Redeemer, died for me. May I die to all that is not you, that hereafter I may live eternally with you. Amen. Thank you.
Please all rise. May your sacraments, O Lord, we pray, perfect in us what lies within them, that what we now celebrate in signs, we may one day possess in truth. Through Christ our Lord. Amen. Please be seated for some announcements. Magkakaiga po ni second collection para po ini sa Prison Awareness Sunday, asin Tada Sunday. Ang natipon niya to sa mga misa kanakaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 55,117 pesos and 35 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa ay ang 8,636 pesos and 70 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 7,737 pesos and 95 centavos para po ini sa World Mission Sunday. Sa agang kafiestahan, Oktubre 28, ang mga schedule kan Santa Misa iyo po ang mga minasunod. 5:45 a.m., 6:45 a.m., 12 noon, 3 p.m., 4 p.m. Magkakaigaman po ni procession sa oras sa alas 4 pagkahapon. Asin susundan man po inikan misa kon selebrada sa oras na alas 5:30 pagkahapon na pamamayuhan yung sa tong obispo, Joel C. Bailon. Para po sa mga maot maging novena asin fiesta sponsors, magdulog na lang po sa tuyang parish office. Ipinapaisiman po na poon Nobyembre 2 sa Gujes, magkakaigoning novena masses para sa mga namumutan niyatong na mga kalag o responso sa oras na alas 6:45 pagkaaga. Pakisurat na lang po ang mga pangaran kang kalag na buot niya tong girumdumon sa libro o sa sobre na yaon sa may parish office. Maawat man pong pasalamatan ang mga nag-donate na nakaging simana, mga anonymous 50,000 pesos, 10,000 pesos, duwang anonymous tig 5,000 pesos, 3,000, 2,000, duwang 1,000, asin duwang 500 pesos. Ang probinsyano party list 50,000 pesos, Joseph Yap 30,000 pesos, Director Virgilio C. Duarte Seso 20,000 pesos, Alfred Dimo 20,000 pesos, Roy Ranyola 10,000 pesos, asin man si Jacinto Balmes 10,000 pesos, Mr. and Mrs. Purita Serrano 10,000 pesos, Travelers Insurance Surety Corporation 10,000, Jude 10,000, Engineer Warren Azotea 8,000, Engineer Nancy Dolores 5,000, Engineer Cesar Sanorso 5,000, Lily Raitana 5,000, Erenia Garing 5,000, Engineer Cornelio Relativo 4,000, Joan T. Morales 3,000, Engineer Virgilio M. Fabia 3,000. Mga may nasunod, nag-donate ng 2,000 each. Homer Imperial, Engineer Flores and Family, Engineer Noel C. Arrieta, Engineer Harley Peter N. Paras, asin ni R.M. Velasco, Maria Eli Sartorce and Family 1,000, Engineer Reynero Cerda 1,000, Hisham Ismail 1,000, and a devotee 700.
Salamat po, asin Diyos mabalos. Yaon na po kita sa ikasyam asin ultimong aldaw kan satong nobenaryo. Sa aga, piyesta na po kan satong mahal na patron. Sa ngaran kan sa tuyang kura paroko na si Father Neil asin kan bilog na parish community, Diyos mabalos po enot sa gabos na liturgical ministries, lalo na ino pong mga naglingkod ngunyan sa misang ini. Sa satuya pong mass sponsors and donors, ang Parish Pastoral Council, pati po ang Daughters of St. Jude, ang iba sa indayaon sa taas, clergy night po ngunyan, madirigdi ang mga padi. Asin sa indo po gabos, mga deboto ni San Judas Tadeo. Asin siyempre, ang satuya pong Mass Presider and Preacher, si Father Vicente Raico, kan Society of the Divine Word. Day pa kami nag-meet ni Father, ako po si Jem. Giraray, si Father Vic po, namundag po siya, parehas po si Vicente, magkataid. Si Father Vic po, namundag sa UAS, kan July 19, 1961, sorry po sa age reveal, Father. Dangan nagdakula po siya, digdi na sa Legazpi. Way back 1976, nag-transfer po siya bilang high school student duman sa Christ the King Seminary sa QC. Iyo po yan ang seminaryo kan mga SVD. And in 1982, he took his first religious vows. Pagkatapos po kan pag-adal niya sa seminaryo, he spent a couple of years in Taiwan for training and then became a teacher for an all-boys school duman po sa Cebu. Inordinan po siya na SVD priest kan 1989 and shortly after, siring kan sabi niya kasubago, he found himself working sa Smoky Mountain and then writing a thesis about the Mangyan community kung saan nagbahag siya. From 1991 po to 1995, he served duman po sa St. Jude Catholic School sa Manila, which is a school founded by Chinese priests who came to the Philippines in 1949, much like our very own St. Jude Catholic School in Legazpi. And then, a mission assignment took him back to Taiwan, where he served mostly in the mountains, connecting with people, supporting communities, and then spent 2 years in Taipei for a coordinating role. Dangan kan 2005 po, balik naman siya sa St. Jude Catholic School. Sorry po, Father, medyo outdated pala ining sa kuyang research. At present, Father Vic is no longer the Vice President for Finance of Divine Word, kundi VP for Basic Education. What better way to end our novena than having a Filipino-Chinese priest as a presider? Parehas po pati sinda ni St. Jude na igwang baston. The staff of martyrdom. Father Vic, salamat po sa imong presensya asin sa paghiras kan sa indong paghurup-hurup. Since pinahambugan mo naman sana po kami kan sa imong exegesis, habang naghihiling po ako sa taas kang live stream, nag-take down notes na ako, tanganing sa sunod na ebanghelyo na Bartimeo, ikahiras ko sa sermon. Estudyante po ako ni Father Edgar Javier sa UST. Palakpakan tagiraray si Father Vic. Mga tugang hirilingan po kita giraray sa aga. Kakasimba pa lang, balik na naman. Iyo po, piyesta po sa aga, unscheduled ta, siring kan Webes na schedule. Kung may nakasanayan po kamong oras, igo po kitang misa na nakatapat duman. It begins at 5:45 and then 6:45 in the morning. Ang sunod po alas 12, bakong 12:15. Natuod po sa mga nagtatrabaho, alas 12:15. Sa aga po, 12 o'clock. Dangan sa hapon, instead of an holy hour at 3 o'clock, misa po kita. Dangan pag alas 4, sabay po, may prosesyon, may misa digdi sa laog. Both at 4 o'clock. And then 5:30, iyo po ang misa konselebrada, pamamayuhan kan sa tuyang obispo. And in this special mass, our church will be elevated as a diocesan shrine. This is a great honor for us, Bartimeus, son of honor. Dakulang onra sa satuya na mga aki ni San Judas Tadeo. Salamat sa Diyos sa biyaya nin debosyon. Salamat sa Diyos dahil kay St. Jude. Viva San Judas Tadeo! Viva! Viva ang satuyang mahal na patron! Viva! Happy Fiesta po.
Please all rise. Nag-text si Father James ako, nag-apot pa ako kung may totoong padi siya. Tibad, scam. Tibad, agadan ako kikwarta. St. Jude palan. Iyo. Salamat sa indong pagtios, sa labang sermon. Duro diretso ako na mga nagtatango. Iyo pa na guys, so natururog na. So, dahil ko na malisyahan. Pero happy feast day sa Indong Gabos. Then nanindo ako pagpapalakpakan. Pag papalakpakan ako, ang feeling ko, tama, natapos ka na, hali na. Matatapos makita bago mag-alas 8. Iyo, salamat. Happy fiesta sa Indong Gabos. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Let us go in the peace of Christ. Thanks be to God.